所观众朋友来看过这新闻，讲到美国流行音乐天后泰勒斯，本地7月开始伫咧维也纳连续举办3场演唱会。不过奥地利伫咧7日公布有抓到2名可能是武装组织伊斯兰国成员，拍算对演唱会体育场发动这恐怖攻击，也或者主办单位遂宣布取消演唱会。 我要徛伫大型扛棒头前，甲扛棒边顶，女歌手泰勒斯做伙翕相。美国流行音乐天后泰勒斯的时代巡回演唱会，原本要到奥地利首都维也纳举办，却因为表演的场地可能将做恐怖攻击的地点，紧急喊停。Sämtliche polizeiliche Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit alle Veranstaltungen der kommenden Tage und bis zum Abschluss der Ermittlungen hin sicher über die Bühne gehen können. Insbesondere werden die polizeilichen Maßnahmen bei dem aktuell heranstehenden Taylor Swift-Konzerten erhöht. 奥地利警方表示，伫7日迄日天逮捕2名嫌犯，其中19岁嫌犯是北马其顿人，嘛是武装组织伊斯兰国的成员。警方伫伊厝内查到真侪化学物质。伊甲另外1名17岁奥地利籍的嫌犯有具体计划，要针对泰勒斯演唱会进行攻击。 Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige Staatsbürger hat Anfang Juli einen Treueschwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet. 虽然官方表示会加强维安，也毋过泰勒斯演唱会主办单位也是伫社群平台 IG 发文，表示奥地利的政府官员确认球场会是恐怖攻击的目标。为着大家安全，因无法度只会当甲原本7月到7日要伫安斯夏普球场举行的3场演唱会全部取消，所有门票会伫10日工作日以内自动退钱。暂时警方咧对查到的化学物质做调查，若是泰勒斯这3场演唱会照常举办，拢总会吸引将近20万人到现场。 伫奥地利总理内哈默知影演唱会取消，伫社群媒体 X 发文表示，虽然互歌迷真失望，也毋过状况嘛真严重。在警方佮安全机构各个部门的合作之下，提早发现威胁，嘛避免悲剧发生。国际新闻台是董炳耀。